पाउजेद युमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे नलकंदा अमसुंग सुशीलाबो से मिनिस्टर अमथि मियामना हराउ तेमना ओखरे ओलंपियन सिंह की थबक पिननबा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द पोस्ट तारागनिपान सेमले से मिनिस्टर टोक्यो न जुम्बु ओरगा पांगथोकिबा कुंथ्रागनिथोय सुपर समर ओलंपिक गेम्स 2020 द ब्रॉन्ज मेडल लौरकिबा इंडिया गे हॉकी टीम द सरुक यादुना सानकिबा मणिपुर दगी संगलापम नलकंदा सानभा अमसुंग नुपी टीम द सरुक यारुबा पुखरंबम सुशीला चनु अनिबंगा सी बेटे केंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलबदा मणिपुर के मिनिस्टर एन बेरन जाउना बियामदा खोदोल पोट पीतुना अमली लई परेंग हुक्तुना हराउ तरामना ओखरे से मिनिस्टर ना मियाम गलोइना नेलकंता शर्मा मदि सुशीला चनुबो एयरपोर्ट तरामना ओगलबा मतुंगदा नेलकंता गे लैकाइदा पांगथोकबो ओपुगी थौरमदा सु याउखे थौरम अदुदा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द ओलंपियन सिंग द थबक पिनदबा असिस्टेंट डायरेक्टर गे पोस्टरा मेडल लौरकपा सिंगी दबुक्ता डिप्यूटी डायरेक्टर के रैंक द पोस्ट मंगा अमरी गोल्ड मेडल लौरकपा सिंगी दबुक्ता जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट अहम सेमलगा थबक हापनानबा लैरे आइना मणिपुर के मिनिस्टर ना फंगदोके YCCIC यूथ क्लब कम इन्फॉर्मेशन सेंटर अमसुंग के SWC कोंथा अहल सोशल वेलफेयर क्लब फनीना सिंधुना इबुदो मार्जिन की संगले द पांगथोकिबा ओकपगी थोरम द मिनिस्टर ना बाखादान आइके हौरकली बनहा सिंह सानब की लमद थवाई यावरबदी मयकाब चिंजाक थदोकलगा मसामो फबगी लंबीद लाकनी हाइबना थाजै मरमदुना लैंगाकना साना खोनबगी लमद हेना थवाई यावरिबने मणिपुर की सारारोई सिंहना मणिपुर अमदी इंडिया बु मलेम द सक्तागलिबने अतोप पाउ अमदना लैंगाके स्कूल सिंह द एडमिशन सेट हेंगदनबियो कुमसी सही के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौखिबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021 द मणिपुर गे अपुनब महिरोई लिसिंग निफुगा तरेट चनी सुमनिपान पास तौखरब मतों एजुकेशन नेशनल लैंगा के हायर सेकेंडरी स्कूल सिंह द एडमिशन तौनब थोलखिबा नोटिस द यावरिबा अपुनबा एडमिशन सेट मसिंग जामना चावना खेनबा लैरे औखिबा अगस्त अनी द थोकिबा एजुकेशन इस के नोटिस मतुंगिना लैंगा के हायर सेकेंडरी स्कूल यांगै के तरेता साइंस स्ट्रीम द महिरोई लिसिंग तरेट चनो महिरोई लिसिंग तरेट चनी सुमना मंगा आर्ट्स स्ट्रीम द लिसिंग मंगा चतुक हमफु अमसु कॉमर्स स्ट्रीम द लिसिंग अमा पुनः क्लास 11 तंबा यारिबा सिटमा सिंग असी लिसिंग तरागा हमदोई चनिपान हमफुगा मंगाने नाकालमरम द ISSLC 2021 के रिजल्ट दलेंगा की स्कूल चहुम तरागा मपन बसो एडेड स्कूल हमफुगा तरुक पुनः स्कूल चहुम मरपो मंगा दगी महिरोई पुनः लिसिंग तरागा मरी चटे कुंट्रागा मपन पास तौखे लोइनना महिरोई लिसिंग कुंट्रागा निथोई चामरी हमफुगा मपन असना प्राइवेट स्कूल चटुक कुन तरुक तगी पास तौखे बने हाइरबे रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट RSF की पब्लिसिटी सेक्रेटरी सिंगलिन साना थोपा जेरोलमन फंगदोरगले नौनलेंगा की हायर सेकेंडरी स्कूल सिंह द मिंगचनन बगी थोलखिबा नोटिस द पीरेबा महिरोई मसिंग असिदे हंदक सही ISSLC दलेंगा के स्कूल सिंह तगी पास तौरखिबा महिरोई सिंह फाउ हेले सिंगी लमद एक्सप्लोर तौदन नपी सानरोई समकननबा पंदम थमले ज्ञानंद्रो सही निफुगा मथोई मतुंग द हॉकी इंडिया की नुपा की टीम न ओलंपिक्स द सेमीफाइनल जबंगम की माइथी होरगसु थर्ड प्लेस मैच द माइ फक्तन ब्रॉन्ज मेडल लौरक्तुना अनोबा पोवारी सेमबद लमदम मसिगी सानरोई SS नलकंदा शर्मा सुजावरे सानरोई असिना गसी पोंगनफम लमदम मणिपुर द हलकलबा मतुंग महाकी लेकाई क्लब YCCIC कोंथा अलुप अमदे कोंथा अलुप सोशल वेलफेयर क्लब ने इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तरामना ओक्लबा मतुंग लेकाई द लेबा इबुदोक मार्सिंग संगलेन द लेकाई पुन अमुखना सानरोई असिबु इकाई कुमना बोदके थारुमदु द सरुक याकी हॉकी इंडिया की प्रेसिडेंट ज्ञानंद्रो निंगोमबम इंडिया की नोपा की टीम ना ब्रॉन्ज मेडल लौरकपा मतमदा पुनिंग हराव फाउखे नपी की टीम ना मेडल लौरकपा ngamdragasu semifinal jautan abadi third place match sanaduna anoba puari ama sempa ngamke awang nungpukta manipur na security ki expenditure da anisuba khwaidagi wangba oire modernization of police force scheme ki makha da india ki state sing da piba tongan ba senthang sing ki marung da awang nungpuk ki state sing da security related expenditure da manipur na asam ki matung da khwaidagi yamna charing da state oire Indian Constitution की तरह सुबह शेड्यूल की मखा द पुलिस अमसुंग पब्लिक ऑर्डर है स्टेट सब्जेक्ट वरबसो सेंटर ने इंग्लिश अनि ताराग तरी की सेप्टेम्बर थादा इंप्लीमेंट तौबा होकिबा मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम की मखा द इंग्लिश अनि ताराग तराग निपान दगी लिसिंग अनि कुन कुनमाथोय फावदा कायदो की बापुन सेनफम सिंग की मनुंदा सिक्योरिटी के मरी लेनबा एक्सपेंडिचर द मणिपुर लुबा कोटी सामगा निफु दशमिक अमगा मरी सेटिंग तौदुना अवांग नोंगपुक स्टेट सिंग की मनुंदा ख्वाइदि की जामना सेटिंग तौबा स्टेट होरे हिरामसिदा असम अपुनबा लुपा कोटी 701.08 setting tawdan anma musung da galen lupa koti 110.14 setting tawdan amsoba
Arunachal Pradesh na lupa kodi 87.61 charting tawduna mari suba. Tripura na apunba lupa kodi 78.78 charting tawre. Meghalaya na lupa kodi 42.50 charting tawre. Scheme asigi makhada modernization of police kidamak center na state sing damateng pangbagi matugi na Manipur na. Haukiba sahi ahum henba asida lupa kodi 18.72 dagi hena phangba ngamdri adubo Mizoram da lupa kodi 50.32 amasung Nagaland da lupa kodi 50.05 phangba ngamkre. Awang pokis state sing emanung da Tripura na modernization of police kidama lupa kodi 19.40 phangre. Sikkim na lupa kodi 2.75, Meghalaya na lupa kodi 12.89, Assam na lupa kodi 11.15 amasung Arunachal Pradesh na lupa kodi 4.45 phangga ngamkre. Scheme asigi makhada center na police infrastructure upgrade tawna bagi project amasung program lokot bagi damak Manipur na lupa kodi 11.25 phangga ngamkre. Hiramasda Meghalaya na lupa kodi 5.89, Mizoram na lupa kodi 6.30, Nagaland na lupa kodi 4.53, Sikkim na lupa kodi 6.75, Assam na lupa kodi 7.36 amasung Arunachal Pradesh na lupa kodi 4.50 phangba ngamkre. Home Minister scheme asigi biyak anida police modernization amasung security related haina khaidokle. Masigi matagda crime and criminal tracking network and system ke sector sub scheme ke asul hokale. Scheme asigi damak center na English ani taraga taret taraga nipan dagi English ani taraga mapan kun phawda kaithoke besen pamasu lupa kote. Lising kun gamanga sumna humpu ga mathoine scheme asi sali besen ba sahi English ani kun mathoi phawba makasa tharibane. Crime and criminal tracking network and system project kidamak da center na apun balupa kote. Lising ani kaithokpagi manungda project asigi na lupa kote lising amakasa panni phogam mapan khaktu na thamle. E-prison project kidamak lupa kodi chama kaithok pada punamak sinakre. COVID-19 laying nana hidak ahom WHO na test daw kadore. Ato palaina kidamak sinaba hidak ahom COVID-19 laying mada sinaba yakatra haibto ato pamatam da test dawragani hana World Health Organization WHO na phangdokre. COVID-19 laying ba yakada hidak putok na kidamak malam ki thakta research tawriba atugi matang ki tangkak da hidak ahom si test dawgane. Masih hidak sing si COVID-19 nabadagi hospital da admit tawba mising si badagi kanbang bayai aina thaja badagi maning makatamba panel amada kangkalake bane aina UN Health Agency asina tadokiba warol amada aike WHO na test tawgudur hidak homdo malaria ki hidak artesunate cancer ki hidak imatinib amasung infliximab ne masina immune system ki anabalai besing sinna bane. COVID-19 treatment ki matang da WHO na study sa tawda mamang da hidak mari yangsen ke maduda remdesivir amasung malaria ki hidak hydroxychloroquine di hospital da admit torba COVID-19 ki pasan sing da kanade aiba khangke. North India da ahan boy na doctor singna advanced robotic system sin na duna nupi angang khau lauthokre. National Capital da labor private hospital amada thage khongkap lakpagi matam da I hatabi khotong chatapa payok naraba masong Pirai da khang bangam dabadagi sena phawrabe sahi ni fugatare surabini bi ama advanced robotic system ama sinaraga mahaki angang khau ado mai pangna lauthokre asikumba technology asin North India da ahan mani ane Dr. Ching aduna claim tawkre. PSRI hospital gi gynecology department ki head Dr. Rahul Manchan gi matung ina pasenda dugi hemoglobin adu nemi chawrak na tara da leire aduga mahake endometrium gi biopsy da precancers ki film lakle aiba khangke marmaduna mahaki angang khawlo thopna hysterectomy khwaidigi afabalambi oigani haike mahana masigi matangda hanagi robotic amasung atopak conventional surgical techniques sinabadagi advanced robotic system sinaraga surgery amata upana hiana tongjaba laigani haina paktak piki aike patient adugi ayaba fanglaba matungda surgery adu pangthoki amadi pungkun gamari manungda napi ado mayumda anba yabagi film da oike. Dr. Aduna hai masigi advanced robotic surgery asina maike humdi yang baya bai khudong chawa piri amadi hanadagi satharapa open amasong laparoscopic surgery aduka changdam nabada masina khutcha leng otpada mafam chaba ngambe hele mafam chana surgery da bui khudong chaba leiba asina pung adegi operation manung de I thokpagi changyamna anthai hanagi chatnaba surgery sing dadi anaba am operation loiraba matungda jamdraba da numit mari didaki mangani phawbadi hospital da lai Masih risk wang bodagini aduba advanced robotic system asida di patient adu pungkun mari yautangida washroom da changdra makut masa hamdok na pasat pangamle amasong mathangi numita discharge tawre hana Dr. Manchan na aike asingam surgery asigi matang da masigi advanced technology machine na takna robot asi note mamang da sin na balai khitri amade masigi magul leina
सर्जरी तौब याब टेक्नोलॉजी असि नॉर्थ इंडिया दा लेरिबा नुपीसिंग गिदमक अफबा अम ओइरगनि हाइना हॉस्टल अदुगी वांगांग लोइना हाइके मारगसिदा यामना नुंगाइतबा पाउ अमदा गाड़ी पुथाली हाइदुना ड्राइवर अमदि लेबर माफुना तामथिना फुरक हुंदोकलमले सागोलबंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा खुनिंग टेक अमदि मोंगजम अनि के मरकता लेबा सिंखोंग अमदा गाड़ी पुथाली हाइदुना गाड़ी ड्राइवर अमदे लेबर अनि महाजन यामना तामथिना फुरक हुंदोकलम पदकी लोंगदा लेबंदुर हॉस्टल लेखनरे सोक पदकी लेखनरिबा ड्राइवर अदुगी ममिंग एमडी अनेस्कान सही कुनगनि थोय अपोपा डीपी जाकोपा लेखवे मागलीलोंग मखा लेखाइतगिनि अदुगा लेबर अदुगी ममिंग रामा सिस्टम सही कुंथ्रागनि तो अपोपा जानेराम कवि बिहार की मधमनी डिस्ट्रिक्ट की हाउसिंग दा कक्सिंग दा लेबनि हारे हाइगांग पुलिस स्टेशन की फंगबा पाउगी मतुंग इंदा हाइगांग दगी फार्म तौबनी आबनपा अमन ग्रांग नुबिदांग फंगबा लोम ताबदा दामथिना सोकदोबा मियो अनि अदु पुलिस स्टेशन दा पोचलके मखोय अनिबा पुलिस स्टेशन असिगी नकंदा लेबा पीएससी दा पार्सेट पेके अदुबो सरू काइबी यावी हाइदुन अतोप हॉस्टल अमदा सनबा एडवाइस पेरके तुंगदे इमुंग मनुंगी मियोसिंग पाउ फाउंडरबा तुंगदा अहिंग पुंगनीरोम ताबदा इमुंग मनुंगी मियोसिंग लाकला पोखिबनि हारे ड्राइवर अनिसना फंगदोरकपदा थांगमैबनदगी विधान कौपा मियोयमगी टाटा ट्रक Saka 6 AS11 CC 1036 asi paiba tha amagan bit taraga mathoni sure gari asi kaksing kurau popida leiba ukupna sing saba farm amada lamlai PS ki manung chanpa napet palidagi ukup lauraga thabagi thabaga si tawbane aduba leibak thibadi ki ngarang nubidang pung tarit makharum tabada ukup hapa adu khara lapi adun lebor singta khara safana ba maning khara anjan get tawbada gari adu puthaki bane गाड़ी पुथबगी पावदु मपुदा पीखी महाजुल लाखलब तुंगता फजदब होइबता सिनदन माक अमसों लेबर मरी की मनुदा अरामा से साराम प उदुई तुइदना फुरब तुंगदा माक अमु फुबने मखोइना वखल तरकपदा हैंगांग तगनि हैब अहल अमन इसिंग थारगा लेरंबने माना मखोइबो यामना तमथिना सोकले नक मरक नक प पीएस द पुसिन बिरमगी हैना हैंगांग पीएस द पुसिन बिरमबने लमदम मसिगी सीएम की मसिन मनाउनी हैना सक्ता पिरम पुक्सिन चारब मि अदु लैरमद्रबदी मखोगी फेबम करी ओरमगनी हैबंगमदे थवाई खुबाकता हापलगा इथौ तौजरिबा इखोइबु गाड़ी पुथबगी दमकता असुमना हालगे हैबगे मतागुम तमथिना फुबिरग हुंदोक पिरमबा असि थमोइ सोकना नोइते अनिसकी अपुकप जाकुपलिना हाई मियोबेगी मिनुंगसी याउदना गाड़ी पुथली हाइदुना ड्राइवर अमदे लेबर तमथिना फुरग हुंदोक पिरमबा महाजुन असिगे मथकता मतिक चाप एक्शन लौखटपियो कांग्रेस दा सगुलंबा सिंह बीजेपी दा सोंगसिलखरे ओखरे मतिक चापलु सिंह बाहाबसी सेंटर दगी फन यामना पुरकप ngambadone basanta INC की प्राइमरी मेंबर ओइबदनतना नंबोल ब्लॉक कांग्रेस कमिटी वुमेन फ्रेंडली सेक्रेटरी सुवरिप नंबोल केंद्र की मनुंग चनबा वहेंग खुमन दगी लेमापोपम प्रेम कुमार एलियास तोलबिन लुसिंगदोना INC द सगुलंबा वहेंग खुमन की इमुंग तरागा तेर की इमुंग मियोइसिंग बीजेपी द सोंगसिलकपगा लोइनना तारामना वकपगी थोरम मंगासी वहेंग खुमन मनिंग लेकाइदा पांगथोखरे थौरमदुदा नंबोल केंद्र की मिरेप ओइनबा सेम सारेप बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट रिटायर IPS TS बसंता लाइखाई के अहल माइबम धोरोबी इशोक जीपी की प्रधान W डेबन संजनबम पुखंबम जीपी की प्रधान एन बिश्वरजिन मरुओइबा निथोंगलेन सिंह ओइके एल तोलबी के ngasi पुन्ना बीजेपी दे हरखिबे इमुंग तरागा तरेट अदुदे पुखंबम सनायायमा लौरेंबम मनोहर वहेंगबम नागेश्वर वहेंगबम संजोय ओइनम देबन ओइनम मंजर माइबम इनाव लाइस्रम मनिनजाव nganगum केसो KSIS Maglemba when a manager Maibam Inau Laisram Manijau Ngangum Keso KSIS Maglemba when a Ango Hidrom Ibohal Ngangum Robin Lema Pupum Sinkai Maibam Ahongjau Maibam Mangol Jau Imung Sine Basantana Hai Hausi Kendra Gimhut when a Tagaliba Mui sing as it tank Mangaram Hut Werebane Adabo Kuidakbana Miam the Tower the Bamdisako Torangi Tabo Packet Pa Handarak Labane सेंटर द बीजेपी न लुसिंग बसुंग सिना पलंगाक सोइदना लाकनी मसी खंगबदगी आउज केंद्र असिगी मिहुट ओइना कारिबा असिगी थबक सिंगना माग बीजेपी सोइदना यावरकनी मंगोदा टिकेट सोइदना फंगनी हाइबा पाउंडन कॉल संदोगले अदो ममाक संगलकपद अथिंग बलैते तबतो ममाक टिकेट फंगले मंगोदा सगत बेगे टिकेट फंगदगदी टिकेट फंगबा मियोइदा सगतसी हाइबसिदा थबक तौनासे मतिक चाब लुसिंग बा हाइबसिदि सेंटर दगी फंड जामना पुरकप ngamgadabane अदोगा ऑफिशियल प्रोसेस हाइबा खुदिंगबकपु मानना कानबा पीबा ngamba मियोइ ओइगदबने माना करीगंब लाकलिब कोमजा लिसिंग अनि कुनिथोय की मिखल पाइ पाकलगदि लाकलिब फंडसिंग याम द सिनदुना मियाम गतानरगा सको थोरंगी थबक सिंग पैकेट खनि आइखे माखा तरकप अतोप पाउ अमदना MSPDCL की कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयीसिंग रेगुलर तानबियो यूनियन मणिपुर गवर्नमेंट की लेमजनिंग ओइबा कैबिनेट के वरेप अमदा मणिपुर हेल्थ मिशन सोसाइटी की कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिशिंग अनिगा चामगनिफु रेगुलराइजेशन तौबदा अयाब पीखिबा असे
puari ki chena da idul lehra ka da khongthang amane asigum laba ahing nungtil naitana tumba chaba khangthana miyam ki seba toriba covid warrior oriba MSPDCL gi ZTA computer operator amasong MRCBD singbo tangdang ba amasin biu aina MSPDCL and gas employee union government ke puning sing silagle union asigi president chanam gianan singhe serol amada Dr. Nas kaktana covid ngak thok bangam lagani arabadi MSPDCL ki contract employee sing binani fuga manga kaktang thabak lep na bagi thona kunai na pibio matamadu kunai myam na ana leyeng patha power MSPCL ki kusuman pi khraba contract employee sing aikona kunai myam da pisatbe thodang sing adu soidana uwi gani Haji JTA junior technical assistant ki tha ki kusumal lising manga sapan humpudra manga asipawa tha hom ki kusumal pithok tan leiri haji MSPDCL contract employee ke asifa mina mangjai habagi maungda social security EPF makal amata ki benefit fangdan employee sani henbagi hak matuna leiri bane contract employee lising ani samagani for regulation pikibada MSPDCL and gas employee union na thoidok nungai taba phaujade tawada balenga kasina asan birai nai bomongda thabak satharak labadi khangdur leiba ngambagi kwangda lerak pasu yai pandemic matam asida somna dagi lupa lising manga sadret marfudra manga asida siba jangbu tidana miyam da power supply fangjira bhonariba ekoibo nongsi bina ba government ki ponin sing silagle SCS ki wet onana machine jadaba dagi khudong sadaba kaya mayongnare Kevin PD ki makada sangya product leiba food and civil supply ki godown da leiba wet onana machine asi tha ahum rum jada leirak puna maram oraga godown asida ki sing na ba thok sing thokna ba gi damakta lagliba miyam da chawna khudong chadaba mayongnare are Presna fangpo paugi matung ina COVID-19 ki laisat asida awaba taraba state asigi miyamda yan thokadaba tongan ba constituency ki ching thokna ba khona bada godown asida leiriba wet onana ba machine asi jadaba namaram oraga mafam asida cheng logodoriba agency sing da chapchana fangpam thokpa cheng pi bangam da bagi awaba mayonare masina maram oraga constituency amar fangpam thokpa cheng ki kota adu chawrakpa cheng yenglaga pi bana constituency ki miyamda yan thokadaba cheng sona phangan bangam lakta ba gudong chaba thengnare aire Hauji godown asida leiriba wet onaba machine asi jadaba maram oraga FCI ki godown da chatuna wet ole FCI ki su masagi thabak leibana maram oraga FCS da ki lagliba gari sing wet onaba khona bada matam changna ngai bagi tangai fadaba leiri masigi mathakta matam amadu gari ki campus da wet onaba ki tamak thousand pada traffic jam thoktuna hena awaba mayonare asigba phibam asida matam changna jada du leiriba FCS ki wet onaba machine da chemjin bana ba hajara baso hauji phawba chemjin da leiri ana mafam asida lagliba tongan ba Constituency singki FCS ki agency na penadre aire magatarakpa atopa pau amadana Myanmar da police ta kinathok na ba building ta ki song thabada mi ani sire military na sasan pasin dun leiba Myanmar da khwadi ki chawba city yangkon da leipa apartment amada police na mi phana na bare tawrakpada mi maga building ta ki chong thakre makhoi ta ki munung da ani de sikre ana pau ga source na aire security officer sing da radio da ngangba matungina ngarang ahing red tawba adu da no pa mari amasung Nopi amanan thokpa jana da bagina bakta building tagi song thaki maduda makhoi hum sikhi amasung adina siba yaba mongda yamna thina soki aire ngasi sarkar na thoki ba warol amada di nan thokna da khona ki ba du makhoi ni pani haida phodoke officer loiba warol adu da mi ani sikhi ahum no stand da admit tawke amasung ahum na phaki aire manada ba pawsik matang da mari leina ba police tagi median angbada wafam da phondoki de thodok thoki ba mafam adoi da leiba mi amana media da phondoki ba matungina security force tagi Nanthokna da bagi damakta jumthakta kakhatki atuba makhoi senfam leitabadagi song tharakibani haire sarkarna de apartment aduda explosive kya thamle aba paw phangbada create tawkibani maduda bambula gunpowder amasung jumda chajaba grenade sing phangki ana phangdoke mi sibagi tawdo asi thoktungi mamangda yangkon da pokhaibagi thoktok hum thoke police na raid tawkiba adu maduga mari leinagadra aiba khangdri sahi sigi February thada military ne elected sarkar lauthokna sakti paisen khraba matungda laibagasde irang kya thokle For democracy protester kya khunggang da chatuna rebel sing dagi khulai gi training tawro ba matungda sahar sin da apuk laktona military ki lanthengna na military ka lanthengna na ba honare aroi ba content sing asigi maru oi ba pau khara asi ba pau dam jari ba mari local news YouTube channel amade Facebook page asedagi yenbiri bu punama pathaga sari channel asina dom da kanara badi subscribe tawi reverse na subscribe tawi ro loina like and share tawi so kawe gnu pramak po amuka na thaga sari